Tribunal Rekursu Seidauk finaliza Fiskalizasaun Abstrata konabá Revogasaun Lei Pensão Mensal Vitalísia. Revogasaun Lei pensaun Mensal Vitalísia nebe Tribunal Rekursu hal Fiskalizasaun besikona fulang hitu, mas be to agora Seidauk finaliza. Presidente Tribunal Rekursu hateten processo Fiskalizasaun Abstrata ne sei lau hela, juiz processo sei halo analisa, tambane Seidauk finaliza. Processo todo minha finalidade sempre notificar. Cargo Seidauk notificar significa que processo Seidauk hotu. Jadi mah kuliah los be notificar parlamento na. How dia minha processo de tambah teknisnya juiz Seidauk khair ne kat maka dia. Jadi official menurut los how. Kalau ini mah komentar, mungkin salah komprendi ne. Bukan how dia Seidauk notificar how tu dia kata Seidauk hotu. Jadi mah bel kuliah tambah prosesual. Se how maka khair, how bel kuliah agora de hotu na Seidauk. Mas tambah buat ni proses ke distribuição. Jadi tak faham juiz Seidauk. Então, ida bekhair ni Seidauk finaliza significa que Seidauk hotu. Antes ne estudante universitário Timor-Leste, o Tribunal Rekursu atu declara constitucional ba Revogasaun Lei pensaun Mensal Vitalísia. Hanoi falicata que foi presidente da República promulga Revogasaun Lei pensaun Mensal Vitalísia e haloron ruanulu resinhat fulang outubro beneficiário Sira Hanesan ex-deputado no membro governo Sira hamutuk na intolunulu halu pedido Fiskalizasaun Abstrata sucessiva ba Tribunal Rekursu li husi Provedoria de Direitos Humanos no Justiça atu declara constitucional ka inconstitucional ba Revogasaun Lei refere. Santina de Jesus, Jacinto Fuca, GMN.